Kani te kalong ka benta ka bakongsan hadu kata-kata. Kababun kita ki briu ki bawan ban pan jingeram. Ki babun kita ki briu ki bawan ban pensengau ke jinge ke joki. Bat habangia kenduk iki ban sengap ke jinge ke joki kalong ba. Don apdang jongki ki belalut silak, don apdang jongki belalut arlak, don apdang jongki belalut lailak, don apdang jongki belalut saulak, sanlak, riulak, hadu ispaulak ru. Hadu ispaulak ru. Balik kilut. Leng'a, ki kuak kam, ki kuak jam. Habdang ngejing leng'a bagi kuak kam, kuak jam. Pitip don manu hang ta. In between song kata. Don ki nong sim kabu. Bat manu ta ki nong sim kabu. Jisa kidei kakam jong ki mender jong ki poyei ki banabar tang bala pendon kampat dau trairi trai muluk dau prado uprasnam hadu kata kijing nokpo jong ikom ki parari ki ba ngim da bisar benia hanrei ngikloi ban ngopi la dia bat kata kijing long selfish habala ngopi la dia ka intention ke jongki kelong bangan khli ke tu ke ke bangal ngop ila dia ki pengop lang ki wei tama kim tepat ba ki wei ru kila sujud bat ila dia ru la sujud balai bala dat jot ila dia kwa ban penjot ki wei sap hang ni bat ke kata kalong kita ki tycoon business kata kalong kita ki global business ki tycoon business ad ti kejing tebet ke jongki kumno ban keren ban penbit ye pi te la why kita hikai ru ye pi hana ban jon nang ba kataka zoom meeting hana ka kam jongi ke belong standar ke bahap ban jon zoom meeting hey perlok la pi kwa so standar dei ba pin ong ban yo syong zoom meeting dei syong se si bahaying bahasa melajong yakol se perlok snada ke grup yakol tu na po zoom nai dah ngop hakini company pasang standar ARUM namar kedai jing babi hadin dala ya kenduk ban meeting offline ru hana hab ya kenduk sepok kudiat ya kenduk savivanta tambah pitip tang hang tu hajaka tang kita kinong penbit ki boong bangi kamai da kilak hakashi tayau tang coffee spelaru ki melaban afwat na pok kudiat na pok vivanta tang baki kendu hang tu hapasis jong kudiat badwenta tang man penbit beriu teh tang ban ong ba so standar bat hana lada penbit ya kita ki beriu ki downline ki jong ki hana ki penbit kumno hana da piwan hapo meeting hana offline hana piham kamle stai ya ki senrang hana pi phong formal phong suit deng tai ikan thai hana kamle lada pi penbut ya ka western style ru hana kamle tip top tapi pong tradisional lu hana udah sembah dadahara tang baka kam ngan ong ipi kata ka global business lain kata ka tycoon business ketika kam kai sudah ka kampok sudah ka bompoi ru bat kam don hiru kam eksis hiru hangno ru ketika tang ka kam hau basu scam briu bat basu fraud kibun ki belangap bat dang bunru ki ban sangop namar balai kim kwa ban share ya kini kijing keren ke jonga namar ba kiting ya gitu ki ba la ngat ya la dia kenang ba kiting yo la da share ya kini kijing keren ke jonga yo ki wi kinam ngop su tang mangan ong ya pi share ya kini pen sapriang ya kini ngithat ban handle ya kejuk kejuk don kita ki briu ki ba su panram nang tei na po tanya Smith stay wan ye kenduk yang yam ngong bale saulak sanlak ki panram na ki wei ban ai ban join hakani ka global business ban join hakani ka tycoon business manu pengop iki daki parlok daki bahayang di jongki daki parlok daki bahayang jongki ba pengop iki benbit pikwa kam anak dadun ka kam teh tapi invest kat ni nak pinyok kamai dakilak tayau giong hadu kat nu ke jing luin ke jabing nasau bon ong ki bedang ngop ya kum kini ki global business tycoon business kim don jakasu ban sa haying ila don kam bakin sa no hapo samsnya
Kadon kami ki ban sakno po semsnya. Nomor ka jabing ngejong ki kami rekat dor su bat ki beliau. Kalau yang rekat dor bat kisnya. Aduh kata ka jiglong po. Kini ki beliau ki ba penbit ban ong rung kita ki global business lani kita ki tycoon business. Patila dia ru gem das ngotu bah ngalingok ba kemnu kinut ban convince lani ban pengop ki wei. Tak kata ngaso ban ong epi kitu ki belangop ba kene la da pi ai ka anru wat ka anru ka hi ban budin lani ban twet kita. Tak kata stang jing salak ke jong pi hi ke ba la da ki briu ki ba wan penbit je pi ha kata ka global business dan tycoon business papin su ai si tap na sentur ke jong ki pakin kendit benrio. Ai bet wan nom tien yaki nong penbit yaki fraud kis kamal si tap na sentur pakin kendit benrio. Na ai adu bana mensau ai tang pakin kendit benrio. Pakin nemlin su. Hi yong don lengba ki rensan Facebook ki Instagram ru ki penbit ki advertising kom kini. Tangil di ki 4 tu teh. Kemnu kidut ban advertise ban pengop iki we. Husiar ki nong advertise na po Facebook na po Instagram ru. Ngin ketong ye pi hak we sni. Lada ki produk persnam jong ki along langkanya jong pi ngin ketong. Ngin emplat But ai bakane ke jing kren ke jong a ke por ke long bakan long ka message kan long ke jing hikai kan long ke jing sneng ya kilong kemi kilong pa ki kun sama ki kemi paru phim dai ban ai pisai ki kun lada ki kun jong pi ki ong ban join ha kata ka global business lani ong join ha kata company lani ha kata ka marketing lani ha kumni kum ta em kam judon ke bukum kata lada ki kun ki jong pi ki wan pan pisah na pi ban join ha kata ki kam ngan si ong pi keli set na ki ai pisah da unong wat kam ne da unong ai kam Penong kam kani ke jabing. Ai pisah da unong wat kam ne da unong ai kam. Tang kata lap ya ke jinisha. Balas tu. Gila ban penbit sakum ni sakum tai tambah em wat bit. Balada kidang bun kedin na kata ki ong ai ka appointment. Ngim kwa ai kata ka kamai silak stayau la ni ka arlak stayau la ni ka silak ski. Ngi kwa ya ka appointment ka belong fix. Kat no pi ai haka shibnai. Bat pen pikna. Hawa pi ya kan ka business hang ni po. Silong ke jong idei. Wat ngop kita ki global business ni kita ki marketing ki AKA. La tapi ya kan ke business ni ke debit ke marketing ke long la tapi song yau pisong dukan kata. Ke business ke long la tapi dei kontraktor stray kontrak la dei private ni government kontraktor su kata. La tapi dei ki traders ki nong khayi ki ba international ki dei ki exporter la ni dei ki importers kata. Nanti kam judon kata ka global business ka tycoon business kata ketika kam jong ki fraud kis kamal bala use tak ini ki poi ki mender ya ki briu ki juni wat ngop dalilai ru that ban hikai kejuk tang ba ngaso ban ong hap ban hikai bat kini ki ba ong kita ki tycoon business dan kita ki global business kan ong epidai khadu katnu kinut ban tok kitip ki ong ba bat ni don ki lawyers bat ni don kita ki engineers bala jon don kita ki teachers don kita ki officers don ki amal iru ki ong hadu kata jing nang ki ban pendiet ba pli nong kendong jing long sisu amde tan nong kendong nong soru ngop la ka ngop ang tu ke jot la ka jot da kilak ha ndala jot pat sababe thap selang pintrut ya ka beneng pinum kot ka keti kan mau ha wat ju ya kwa zoom meeting wat ju ya kwa le stai ban le ya kendu tambah tang iku fish pela ki mlak ban afford kan mau ha baru nganem jar kerten madon sispa aspa teli company po nombak silong ki ba pak rung briu ban invest la kadai san spa si hajar silak arlak kumta terter pak rung ban invest nong pi wat ju invest tengkaru panda appointment la kila ban ai ka appointment belada kila ai ka appointment la da habakut ban ai ke ai tulop bin saya pet hang ta ke kita company hani la pi pim yo ya ka appointment ngin melak ban yarap ya pi kum no ngin lak ban yarap ya pi ba pim don de ka appointment kam don de jing pensisa ba ki ai kam ya pi pilih ai makna sepulak ya kiru ha pat kam judon hiru te kebung kata kakang madai company iuru tambah si sini belong 8 pisana pi watang sanspa tengka sandeng ru pila dai ben sotu kade kam ayu dalam dai ki fraud kis kama
Bat hadin ki ong ipi pin kamai kata-kata tambah kinumpat batai pi dang sedang. Hadin pila dap tabe kepisahkan sa batai pi ke jing syaki ong ba. Hana haban rak briu syakamon syakadiang syakamon syakadiang syakajat syakli syatodong ken mau ha. Padem bej su nang ni syakmat. Kinu bidang bej. Bat kinu ke bidang wan yatu yang kata global business. Lani kata tycoon business. Hadin jong kan video ngan ong ipi dari pi tang kwa bane kenduk yang ngan sim no da meeting fees. Kebarem san hajar sekenta papinwan kenduk yang papinwan pancing rap habede bekene mar belai lak that pan handle lani berkeren keju pide ban songu bangadang yai keren pide ban songu bangadang trek ban hikai mar belai swa bangan keren swa bangan hikai pi ngada bele research ngada buat jingtip de ngan bun kiten su namar ba try na kaliang jong itu ki balangop ila dia bat ki bamut ban pengop ki wei kila shrai ba kita ilang bagi komen so. Namar gitu kisah buat ba ke company ke badon mangate kamlong kumta, tama kalong. Te tangkat ni swa, kublai sibun.